nongeye kubasuhuza mwebwe muri kudukurikirana. We greet you in the name of Jesus, Turabakomeza kandi no kubararikira and we invite you kujya mukomeza gukora subscribe. to do subscribe. Abantu benshi cyane Many people, bagiye bansaba ko they've been requiring me nareka kujya nkora ku buryo bwa Facebook cyangwa bwa Instagram, to work only on Instagram, Facebook, or WhatsApp, none nkabikora mu buryo bwagutse. and do it in January. Ngewe rero amazina yanjye So my name's, nitwa Ntamugabo umwe Ishimwe Cesar. he's called Cesar. Benshi uko babyifuzaga Many people have been requiring. najyaga mbaganiriza I've been discussing with them, ndetse tukungurana n'ibitekerezo. and we've been sharing ideas. Ibyifuzo bya benshi rero So the needs of many people, bangezagaho kwari uko they've been asking, ibintu nabishyira mu buryo bwagutse so I can put this even in general, kugira ngo bajye so babikurikirana. that they can follow it. Ni kuri iyo mpamvu rero So that is why, kugira ngo ubashe kunkurikira so neza, that you can follow me, kugira ngo ubashe kumenya neza ikigambiriwe, so that you can know my purpose, nuko wajya ukurikirana so you can follow, process by process. you can follow through process by process. Niyo mpamvu ngushishikariza wowe That's why I'm inspiring you. ibindi byose Whatever else you are doing, icyo tugusaba what you are asking, nuko wakora subscribe. you can do subscribe. Nta mafaranga tukwaka We are not asking money. uretse igihe cyawe We are only asking for your no time gukora subscribe. and do subscribe. Turabigusaba We are requiring kugira that, ngo intego yacu so that our purpose cyangwa se ikigenderewe or what we need, ubashe kucyumva neza. you can understand it. Abantu benshi mu minsi yashize So many people in few days ago, basabye kuba navuga ku gihe, they asked me to talk about time, kubera ko iryo jambo igihe because time, nafashe umwanya wo kurisobanura neza. I've been trying to understand it. Igihe cyose igihe ni ikintu gikomera. Every time is a powerful word. Igihe ni ikintu Imana iheraho irema umuntu Time is something that God Cha- takes time when creating a person cyangwa se ikora ikintu. or doing something. Mbere y'uko Imana igira ikintu ihanga, Before God creates something, ishyiraho igihe. He first creates time. Iyo igiye kurema umuntu When He's going to create a human, imuha igihe. He gives him time. Igihe rero ni ikintu gikomeye. So time is something important. Igihe nicyo kintu cya mbere cyonyine Time is the first thing. Satani ateza abantu mu buswa Devil take knowledge from people akabayobya. and confuse them. Igihe Time, iyo umuntu yabashe kumenya igihe cye when people have known how to use well time, cyangwa akabasha gukora kureba igihe, or have known well how to use well time, ahindura ibintu byinshi. he changed a lot. Impamvu isi yateye imbere The cyane, reason why the world have developed, igihugu kirusha ikindi a nation which is powerful, kibasha kidevelopa, nzi ukuntu nabivuga, gifata igihe, gifata ibintu kikabihinduramo igihe. the world which is powerful knows how to use well his time. Igihe rero nicyo kintu Satani aprofita cyane ku So muntu. the devil, you to take the time of people away. Niyo mpamvu muri iki gihe That is why ubona hari abasore benshi muri Kigali tubona you see that many young people, ni mwiza, he's wonderful, he's handsome, yarize, he have studied a lot of, nta kibazo afite na gito, he doesn't have any kind of problem. ariko kubera kutamenya igihe But because he doesn't know how to use well time, umuntu akarangira. people die. Ntashobora kudapfa byo gupfa, Maybe he cannot die like ariko dying, agapfa mu buzima bwe. but he can die through spiritually. Iyo umuntu yakoresheje igihe cye nabi When people use badly his nta time, hantu agera. he cannot reach anywhere. Niyo mpamvu That is why hari amagambo Imana yakoresheje akomeye cyane, there are some words that God used. hari amagambo Imana yagiye yifashisha, There is words that God used kuko Imana igira impungenge because God is worried ku gihe. about time. Imana iba ifite impungenge buri gihe God is always worried cy'umuntu utamenya igihe cye. about someone who doesn't know his time. Umuntu arahaguruka akava mu rugo Someone stayed and come from home. akahava atiragije Imana, He came from home without praying God. ntamenye ko umunota ku munota He doesn't know minute by minute. igihe cyamuhinduka, Time can change. igihe kikamuhinduka Time can change atanakigarura. and he's not able to bring it back. Niyo mpamvu umuntu wese That's why everyone w'umuhanga who is knowledgeable, abasha kumenya igihe. who is expert, he has to know time.
reka turebe muri bimwe Let's see one of the things ibintu satani yafashe that the devil has took agashaka gufata igihe and and he wants to take time kugira ngo abuze abantu kuba bagitekerezaho. so that he can refuse people to think about time. Usanga abantu benshi barafashe ijambo So you find some people taking the word, ngo time is money. they say time is money. Umuntu agafata ubuzima And people take life akavuga ngo ubuzima ngo akavuga ngo amafaranga and say money, ngo amafaranga niyo ya mbere and he say money is first. ngo time is money. And they say time is money. Ikintu satani yicishije abantu cyane. So what the devil is using right now, Ubundi mu by'ukuri and for real, ubundi mu by'ukuri in reality, kubera ko iyo umuntu apfuye because when people die, ntabwo umuntu arapfa someone die, igihe kiba kigeze, his time is there. ariko So, amafaranga but money, arayasiga. he leave it. Ni ukuvuga ngo igihe gishobora kukugiraho ingaruka kurusha amafaranga. That means that time can affect you more than money. Niyo mpamvu iyo urebye usanga So that's why when you look, hari nk'ibintu bine there are 4 things satani yafashe, that the devil has took. amaze kubifata And when he took them, arabicurika. he confused it. Ubundi mu buryo busanzwe In general, muri principe z'Imana in God's principle, habanza ikintu bita igihe, the first thing is time hagakurikiraho umuryango, and family. The second thing is hamara family. gukurikiraho umuryango hagakurikiraho akazi, After family is job. hakurikiraho akazi hagakurikiraho amafaranga. After job, then there comes money. Ni ukuvuga ngo That means kimwe ni igihe, what the first thing is icya kabiri ni time. umuryango, The second thing is family. icya gatatu ni akazi, The third is job. icya kane ni amafaranga. And the fourth one is Ariko money. satani mu gucurika abantu But the devil, by confusing bya bintu people, yarabifasha arabicurika. he started to confuse people by mixing it. Bivuze ngo Which means ikintu cy'Imana cyose kibaho everything which God created, satani nta kintu yagihinduraho, the devil cannot change anything. kuko satani ntarema, Because the devil does not nawe yararemwe, because he was created. ahubwo afata iby'Imana Yet he took God's creation akabicurika. and then he confused them. Satani niyo mpamvu yafashe amafaranga That's why the devil took money ayabanza imbere, and he praised money at the first place. arangije akurikizaho akazi, And then he praised job by the second arangije place. akurikizaho umuryango, And then the third was family. akurikizaho igihe, And then the time, kuko igihe because time, ni Imana, it's God itself. igihe ni Imana, ubundi igihe gisobanura Imana. Time means God. Iyo umuntu yabashe kumenya igihe cye, When a human is able to know his time, amenya ko ntacyo afite, he knows that he has nothing. akisunga ukimuha. And then he go to God. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo That's why people say, ngo life is money, they say life is money. cyangwa time is money. Or time is money. Icyo gihe abantu baba bacuritse ibintu cyane. That's when they confuse things. Ubundi time Normally time icyo gihe cyakagombye kwibandwaho. is something which people should focus on. Ijambo ry'Imana riravuga The ngo word of God says, utwigishe teach us kumenya iminsi yacu, to know our days, kumenya ibihe byacu. to know our Ibyo time, nibyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. so that we can have knowledgeable hearts. Bivuze ngo iyo utazi igihe Which means if you don't know time, nta bwenge uba ufite. you don't have knowledge. Wakwiga amashuri angana gute, Either you learn a lot classes, wamera gute, iyo utazi igihe uba uri umuswa. no matter how you are, if you don't know time, you don't have knowledge. Umunyabwenge rero So an expert ni uwita ku gihe cye. is the one who cares about time. Satani ntagacurike ibintu ngo The mubyemere. devil should not confuse things and No. expect him to do that. Numenya igihe If you know time, uzamenya Imana. you will know God. Reka duse nk'abagarukira ahangaha gatoya, So let's conclude by here. noneho tuzafata ikindi gihe, So next time, dufate indi seri, we will take another ibi series. bifate nka seri ya mbere. Took this as a first series. Nzabereka uburyo igihe I'll show you how time, Satani yagifashe how the devil took time yica urubyiruko, and killed the youth with time. ukabona umusore muzima And you can see a young man, yariyobewe, he is confused by yakwiga himself. amashuri menshi He can learn a lot of study classes, akagira ngo nibwo buzima, and he thinks that that's the life he ariko needs. yitaye ku gihe Imana But yamuhaye if he cares about the time that God has given to him, yabasha kuba umunyabwenge, he can be able to become an expert in yabasha everything. kugera kure. He can reach far. Ibyo nibyo tuzareba mu yindi seri. That's what you are going to see in the next episode. Seri itaha The next episode, izakurikira which is going to follow this one, nzabereka uburyo igihe
I will show you how time, igihe iyo wakimenye if you know time, ukontorora isi, you can control the world. ukontorora igihe cyawe cyo kubaho. You can control your time to survive. Niba nakubwira ngo umuntu ngo ntamenye igihe azapfira, If they tell you people doesn't know when they are going to die, iyo witaye ku gihe if you know time, if you care about time, umenya igihe uzapfira, you can be able to know when kuko you're igihe going ni to icy'Imana die. si cyacu. Because time is God's, not ours. Tuzareba rero umusaruro We will see the general result, uva mu kumenya igihe, which come from knowing time. kuko nicyo kiguha kuba umuntu nyawe. Because that's what gives you to be the real Umenya no gushaka person amafaranga. and know how to search for money. Icyo mbasaba ni kimwe, What I require you, mfite ibintu byinshi kandi by'ingenzi I have a lot of things and important things umuntu aheraho ahindura ubuzima. that someone can use to change his life. Ariko nk'uko nababwiye, But as I told you, ndakwinginze please, wowe nta mafaranga nkwaka, I'm not asking for money. uretse gukanda kuri ako kantu k'umutuku I'm kari just hasi, asking you to click the red button which is ubona ko subscribe, inzogera. which has a bell on it. Mfite seri nyinshi I have a lot of episodes zirimo ibintu byinshi which consist a lot of things, byinshi mfite n'ingero, and he has even kandi examples. urugero rwa mbere ni Imana yavuze. And the first example is what God said. Kubera kutagendera ku cy'ijambo ry'Imana rivuga, So because we don't work on the word, on God's word, abantu benshi bari aho bari muri confusion. many people are there in a confusion. Umukobwa arashaka ntamenye uko ashaka, Young girls get married, but they don't know what they are going to do in their marriage. umuhungu yakwiga ntamenye uburyo agomba gukoresha ibyo And yize. if the young men learn a lot of studies, they don't know how to use the knowledge they got from classes. Umubyeyi yabyara And if a mother gives birth ntamenye to uko a yonyata child, he umwana we. doesn't know how to care about his Ni child. ukubera kutamenya icyo ijambo ry'Imana It's rivuga. because they don't know what the word of God says. Abantu bishwe n'idini, People are dying because of umuntu arasomerwa n'undi having Bibiliya. someone being read the Bible by another one. Kaminuza nyinshi zabayeho kuri iyi si, Many universities that exist in this world, izo za Harvard, so like Harvard, izo za Oxford like Oxford, ndetse n'izindi zikomeye, and so on, izo zahereye ku ijambo ry'Imana. they all start from the word of God. Niyo mpamvu ugize amahirwe That's why if you ever get a chance ugasaba Imana kuko ntawe utayizi, and play God, because there's no one who doesn't know God. ahubwo uburyo abantu batazi ni uburyo ikoramo. The thing people doesn't know is how God works. Turayizi ariko ntituzi umuco wayo, We know God, but we don't know the culture of God. ntituzi uko ikora. We don't know how God works. Nicyo tubura kugira ngo isi tuyihindure. That's what we learn so that we can change the world. Reka rero ubutaha So next time nzabereka byinshi, I'll show you a lot, mbahe n'ubuhamya. and I'll give you testimony. Reka wenda mbaye gatoya, Let me share a little bit about my hari umukobwa nziranye nawe ahantu